Indaba zokuphoyisa mina ngumculi ngizocula into ongazoyisho ngengoma so sebekhanasa kakhulu ngizwe la sibabuka bekhanasa bese delela bethi saphiwe indondo besho yonke into abayithandayo bekhanasa ithuba ke leli lokuthi umuntu ayifunde into ayikhulumayo ngaphandle afunde ukuyimela into ayikhulumayo ngaphandle uma ezwa ukuthi akathatha isakaze kusule akathatha isakaze esule uma ezwa ukuthi akageze ngenhlabathi sengifikile ngangaye uyazi ekhaya uma inenkinga uyazi angakhile ngotshani mina ekhaya ayikho indlu neyodwa eyosha da impi nempi ayikokela ukuthi ayilwe kanjani ngiseza kusekuncane lokho kunjalo nje Cha akusenani onozomnenke nogoja kagesi uyabona ngalezi khathi Khuzani le show yakhe ethi Khuzani Bo hayi kukhona into eyilaphayana sesoyibona kodwa-ke ngenxa yamapolitiki sagcina singakwazanga ukubona lokho cause ekhombisa ukuba nesasasa le show izoba mnandi kunezinto ey'ningi esisazoyifunda ngoKhuzani cause waseqale ethola ama-articles ama-reviews nani yonke leyo nto le but le nsizwa le Legend Manqele yakuthatha lokho ngenxa yokuthi engazwani nokuhlukana nemali ifuna ukuqhuba ini le beef eyayikhona between u-SK noKhuzani ifuna ukufaka imali ngapha this side engayifaki ifuna ukwenza omunye isilima so injalo lento yama-producer right isho kwaKhuzani asazi ukuthi inayo yini i-chance ukuthi iphinde ibuye asikwazi lokho ngiyathemba naye uKhuzani ukuthi unesifiso enhlizweni yakhe kodwa ikhampani eyayiphethe lowo msebenzi loyo iyona abangazwananga nayo ngoba into ababeyibanga Khuzani kwakuyimali le nto agcina eyitholile eseyithola ngodlinga cause wakubona ukuthi leya ndoda leyana ayimisele ngokuthi imnike imali into enjengama-reality TV show zinhle kakhulu noma ekhona amanye ephusheka kodwa-ke kwakumnandi kakhulu ehamba side by side cause babekhona ukukhomperisha abantu ukuthi ekabani i-clean ekabani enjani yayibona njengaleyo e-edithwe kanjani le yabo kwakunezinto nje kuney'gemegeme ey'khona ezazenzeka sesifunda kuzo ukuthi okay kwenziwe ukuthi nokuthi so kwakukhombisa ukuthi uKhuzani usazohamba aye phambili kakhulu empilweni yingakho mawubheka nesitoro sithi ilanga lishoni ukhona umuntu o-advertise-wa laphayana kwaMaskandi kodwa asazi sezwa phela-ke ku-advertise-wa kuvezwa amaphosta kwakhulunywa kwabuzakala ukuthi uphi kanti uKhuzani asazi ukuthi lo ababemkhulumela-ke ukhona yini so uyabona ukuthi isekhona leyo nhlese leyo ethize ngandlela thize kodwa-ke akukhona-ke okwethu lokhu okwabo labo abantu abayihlela iy'nhlelo zabo ngendlela abafuna ngayo le show yayimnandi kakhulu i-on 30 seat yayo yayi-right yayi-original kwelosemakhaya yabona engaphakamisa ubukhazikhazi lempilo umuntu angeyona uphuma emakhaya unogogo nabafowenu yonke into yabona nje into eyisimple day to day things ezenzeka kithi singabantu izinto esasiy'thola laphayana kuningi futhi okusazovela njengo-season 2 season 3 kodwa-ke sasheshe saphuceka ulwazi lokuncela embeleni waleya show okuzona Khuzani nabantu ayezobe esebenzisana nabo ukuthi ena besifundise kabanzi ngoba ngiyabhiliva ukuthi kuningi umuntu esengakufunda kulena esasekhona ishow ethi Shuni Kamaskandi angazi ukuthi kwenzakalani khona bayayibuka abayibukayo ba-happy ngendlela ehamba ngayo kodwa in terms of trending angikho sure cause since ngingasayibhekile kakhulu ngangibheke kakhulu ngalesi sikhathi uKhuzani ekhipha le eyakhe so ngiyazibuza nje ukuthi uKhuzani akacabangi yini ngithi ngelinye ilanga mhlawumbeni akathola indlela ukuthi azame ukuthi abuyise ishow yakhe noma enze ngenye indlela-ke or something just nje ukuthi sibone ukuthi yini ezosiphathela yona ku-season 2 noma ngasekhona ukuthi wenza u-season 2 noma eseqala enye indlela kwenye i-channel or whatever cause siya-ready, we are more than ready ukuthi siyibone impilo kaKhuzani, sibone ukukhula kwakhe emculweni, enze umuntu i-documentary yakhe ngesikhathi esaphila ngoba ayahlupha lama-documentary enziwa
umuntu esekhulile esemdala ngalesi sikhathi le genge ibikhula nayo ilalela music wakhe imphusha, uthole ukuthi isimbona seku-late kanti njengamanje njengoba i-content kuyinto eshisayo nje, kuyinto ebalulekile i-content njengoba i-monetized, yiso isikhathi esi-right. Koda-ke beside-ke i-reality TV show, uKhuzani vele usey'bhalele umlando wakhe, umculo wakhe, iy'ngoma zakhe, winisa ama-Song of the Year, ama-Gold Plug nama-Platinum Certificate, waba nemicimbi, sekukuningi. Kodwa lokho kumele aku-document-e in a form of i-video, into ezoba kuma-archive, abantu bazokwazi ukuthi uma beyifuna behambe bayoyi-check-a beyithole. Siyakujabulela kakhulu lokho. I hope uKhuzani leyo nto leyo isemqondweni wakhe uyayicabanga or uyoyikhipha ngelinye ilanga or ngesinye isikhathi mhlawumbe lokhu eyenza i-footage eyigcine eyigcine maybe one day eseyenzela ukuthi iy'ngane zakhe bekwazi ukuthi bedle ngaleyo nto leyo ngoba iyobasiza kakhulu abantwana bakhe, iyodlala enkulu indima ekuthenini ibaxhase. Into enjengama-documentaries ezinye izinto ey'bhadalayo ukuthi abantu abazi i-content is very, very expensive and lapha kwa-T_V i-content eyiphушini isiteshi siyayi-own-a, so bayakwazi ukuyi-reuse. So umuntu uyakhona ukuthola ama-royalties even if umuntu akasekho, iy'ngane zakhe bakhona abantu abakwazi uku-claim-a, abantu abakade yena baseduze kanjalo kanjalo ngoba i-content ungayi-reuse-a over and over again. Yingakho sibona ama-show anjengawo Sidumo elokhu edlala engapheli, Umuzi Weyinsizwa, uSithi Sesila, oVelaphi because kuse-relevant. Ayikho into abeyikhuluma eyayikhomba ukuthi mhlawumbeni izophupha. Leya nto leyana boma-1987 oSidumo kodwa namanje mawuyidlala usahleka even though yangalesa sikhathi cause babe-create-a into e-timeless, into engenaso isikhathi ukuthi iyobe iphupha. So into ey'njengalezo noKhuzani ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe emqondweni wakhe kukhona lokho, yinto nayo okuyomele ayenze ayibuyekeze although ifuna isikhathi, although ifuna imali cause it needs money, ibhajethi. Kumele kube nekhampani ezo-invest-a lapho kukhokhelwe abantu abazoba bhizi nayo yonke leyo msebenzi loyo. Kodwa nje other than that cha, akukho okuningi. Bekuyilokho nje bekukudlulisa lokho nje ukuthi hhayi Khuzani kule show ngangiyijabulele indlela ayeshinga ngayo nandlela ayeza ngayo. Ngangibona ngathi kuningi okuzolandela kodwa-ke ngephutha-ke nange-mistake kwagcina-ke finyelela lapho kumele kufinyelele khona. Bekuyilokho nje kwanamhlanje ngane zakwethu. Ngibonge ithuba, nisale kahle.